Lakhipur online na putok saba November ki tang taramari sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroi Pao. Boro Begra ki relief camp ta leiriba singna makhoi bu saphagada ba mafam da puthok piro haina CM ki pukning singsilakle. Jiribam da thokiba tamthiraba miyat mipun ki thodokta maige kaya da ki penda ba phongdokna rakle. Pung kunmari ki total shutdown na Jiribam da su banasi ki mami chawna takre. Jiribam da security force singa nongmai kamna bagi thodok ta Lakhipuronline singi postmortem thengthabada Silchar medical college da ngarang irang haukre. Ingudam Kishore Kumar na Lakhitabada awapa phongdok bagi mifam ama Guwahati Pathar Kuchi da ngarang pangthokre amasung Sports Academy Lakhipur na annual athletics sports meet November ki 19 kunmapan amadi kuntra da oina pangthokna na balebna kre. Hauzik mapungoi ba pau tabirase. Jiribam district ta Barak circle hairaga su khangnariba Boro Begra subdivision ta leiriba tongan ba khun singi mioi singi tamak relief camp hangduna leiriba Boro Begra police station ta leiriba inmate singna pungni phunipan gi manungda Jiribam natraga saphagada ba mafamda makoi bu puthok pidrabadi masida thorakpa afapata gi taita lengakna pugadabani haibagi video clip ama Boro Begra relief camp ta gi thadorakle. Pawasina makatana phongdorakpada Kuki singna miyat mipun amadi miyot minay kya chatharakpana maram oiraga Boro Begra police station da relief camp hangduna leiriba miyoi sing laiba ngamdre maram aduna Manipur ki CM na aikhoi bu amuktang kanbiu haina kapna phongdorakhe. Oinam ongbi ibemhal kobi nupi amana phongdorakpada aikhoi na ngasi phawbada mafam asida leiduna aikhoi gi iramda Manipur bu kanjaduna lakpani aikhoi na siraga lam asi kanba pamjadre aikhoi mafam asida gi puthok piu haiba wapam kaya phongdorakle. Yurembam ongbi Sandhihani Devi na haikibada miyoi taruk phakibada yaukiba mahaki manau nupi gi macha nupa ani haujik mahaki manakta mahakna yoktuna leiri miyoi bagi minungsi yengbiduna athuba matamda makhoi taruk adu tekta kaidana thadok pirago haina mahakna makha takhe. Matungda relief camp ta leiriba singaduna aikhoi gi punsi kangadabani miyam gi punsi kangadabani aikhoi bu Boro Begra dagi lokthok piu Manipur na yaifare long live Manipur haibana chingba kholaw kaya sulawkhe. Kuki singi mihat pa singi miyot minay da khang bangam draba Boro Begra Barak circle gi maitai singbu Boro Begra police station da hangliba relief camp tegi Jiribam natraga saphagada ba mafam amada phangdok piu pung nipu nipangi ngasi dagi pung nipu nipangi manungda aikhoi bu lothok pidrabadi masida tholakpa tekchak khudingmak lengak na pugadabani. Honorable Chief Minister na Khomjinba Boro Begra subdivision gi hawa bataraba program ji yengbiraga makoi puji bungtang kanbiduna Khomjinba wakhan ji lainana naraba allabani mai ben ji bungtang kanbi wana so ikai khumna jiriba Chief Minister gi babam da puging singsinjare koi puji bungtang kanbi o amasung tobom khangna lelaba puji ji gaji awa baji u de koi kasidi milu de gi pirang onjin daraga kapre tru pai litraba Khomjinba Boro Begra Barak sarkat ji priya bungtang kanbi haina lega ki puging singsinjare akhoi ki punsi miyam ki punsi akhoi ki punsi akhoi bu Boro Begra dagi Manipur imana long live Boro Begra da leiba mafam sida Manipur ima kandam yati hajuna chai kunni na khanga bani aji akhoi thwaji hiraga lamje kanba pamak tare akhoi bathu matam da puthok pi han ti me sa pang hajiri nam tak kan biu angang pisagani chu yaw gi bani ne jagi masa ni sinang na poli oi masa ni chu ai kina ta lai jari ai mai chi naw siam tak kan biu mayam na Manipur da haukiba chahi gi me gi tang ahumdagi hauraga haujik phawbada chatharakliba tangdu laita da bapibam amadi handakta Jiribam da thokiba tamthiba mihat mipun adugi matangda pendaba phongdorakladuna Manipuri People's Front headquarter Guwahati gi maigedagi lukki president Yengkhom Upendrana wafam khara phongdorakli ngasi Manipur da thok liba lan
था तरा निपान सुजिलबा मिसी मीना मयाम अमा अखोगी मिटई खुनाइदा थोलिबा लान भारत की प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमदी मणिपुर की लेंगाकलोय बीजेपी अमसुंग कांग्रेस की एमएलए खुदिंगमक हौजिक राजनीति की ओइबा वाफमदा हुन्नदुना लेबा मतम नचदे हुन्नबिदबिदा अखोगी मणिपुर दा थोकलिबा नुंगाइतबा लान असि यामना थुना लोइसनबिनबा आसाम दा लेजरिबा अखोगी मिटई खुनाइना अखोइना नुंसिंजरी अदुगा ngarang nahanmak thokriba jiribam da thokriba नुंगाइतबा थौदोक असि अखोइना यामना नुंगाइतबा अखोइदा फिल तौजै आसाम दा लेजरगसु अखोइ यामना हेना नुंगाइजदबा फीलिंग अमा फाउजै मसिगी मतंगदा अखोइना ऑनरेबल सीएम मणिपुर की ओजा बीरेंदा मसी अथुबा मतमदा सोल्यूशन पुबिरक ngamdragati मणिपुर की कैबिनेट मिनिस्टर सिंह एमएलए सिंह खोदिंगमक रिजाइन तौबीरगा अखोई इरमदम से इनिंग तंबा लेबाक अम ओइजरगे हाइबा मदुगी खोलाउदो लाहनजनिंगी हाइबसे अखोई आसामदा लेजरिबा मिटई खुनाइदगी पिजबा पाउजेलनी Manipuri Youth Front of Assam Maifa General Headquarter na Jiribamda Kuki Khulai Paiba Singna Phaduna Pokiba Mama Macha Makoi Taruk Adubu Manipur Sarkar Amadi Kendra Sarkar na Thuba Matamda Tekta Kaidana Puthok Piu Haina Ngarang Maifa gi Study Center Poilapul da Phamkiba Paugi Mipamamada Maifa gi President Thangjam Proje na appeal tawrakli Paugi Mipamaduda Maifa gi Vice President Tampak Mayim Salauddin Secretary Human Resource Nongyai Rahman Chaudhary Chief Advisor Seram Herajesu Sarujaki. 2023 Megi Mingdang Humde Satarliba Manipura Ukiyo Sumai Ukisina Magi Utaka Nandariba Simanina and the Karanisida Jiriba the Tokiba Onina Toga Mayama Torbi Paralajan Misam Kaya May Hama Lorena Paralajan Biangan Kaya Hapu Kubasi Tasina Samna Riba Maintain Masun, Poeti Pamangsi Maidagi, Manipuri, one of us found with Sinderaga, Massimo Kana, or Condemned of Jay, assuming Michael, in the Mayam say, not a in the Bible, where the Murumina, Manipu Saka was second Gomena, Ian Matanga, Marale, Racing, Habi Midina, and Makan from the packet view, Loina, to the Suits, but to the Patanamsi. Who can we go up that? Manipuri, one of us found my Padmani. Manipur Sarkar Secretary Makamda appeal tawje Mara Lajadraba Mitei Kunja Kayagi Matakta Mihat Mipun Sathaba Amadi Kuki Khulai Paiba Singna Pikliba Angang Yauna Mioi Taruk Phadana Pokraga Hauzik Phauba Mapam Khangdana Leiriba Asina Chingba Tamthidaba Thawong Sing Asibu Society for Mitei Chambers of Commerce Assam gi Maigedagi Thamoi Sokna Pendaba Phongdoragli Loinana Manipur amadi India Lengakna Athuba Matamda Miding Changbinanaba appeal tawragli Manipuri People's Front Kamrup District ki PP Oiramba Ingudam Kishore Kumar Laikitabada Awapa Phongdokpagi Mipamama Ngarang Guwahati ki Pathor Kuchida Laitonjam Chaudhary ki Sangaida Manipuri People's Front amadi Pathor Kuchi Manipuri Laikai Lup Anina Silangduna Pangthokre MPF ki President Yengkom Upendra na conduct tobiki pat Mipamasida Laikhidraba ki Saktamda Laisu Katpaga Loinana Pathor Kuchi Laikai Lup ki President Ningomam Paramananda MPF की एक्स सेक्रेटरी जनरल लेसुंबम इंगांगंबा MPF CEC की एडवाइजर थोकचोम ngौबा गुवाहाटी मितई इमालुक की प्रेसिडेंट निंगोमम राधामणि MPF सेक्रेटरी हेडक्वार्टर्स मैसनाम बसंता मेंबर सोइबम लकीकांतन चिंगबा मियोय कयाना लेखिद्रबा इंगुदम किशोर कुमारना हिंगलिंगैदा पांथोकलंबा थौगाई कयाबो पल्लदुना वांगांखि Jiribamdagi none tamna lakpa tilhu purakpa truck ama atopa pochei purakpa truck amaka truck ani ngarang ayuk kuki khulai paibani haiba singna nongmai kapsinduna mai thakre hairi thong adubu yaningba phongdoktuna rongmai naga students organization manipurna tamenglong amadi none jilada kuki singda pochei supply toba khudaktagi thingjinkre
अथिंगबा असि मखा ताबा नोटिस थोक्ट्रिबा फावबा चनगनी हाइरे लूप तरा हमदो नंगारांग नुमिदांग वाइरम पुंग तरुक फावबा कौखिबा पुंग कुनमरी की टोटल शटडाउन मरम ओइरगा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट तसु मसिगी ममी चाउना ताख्रे टोटल शटडाउन असिना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लैबा मरुइबा कैथेल सिंह पोटपम फमखिद्रे दुकान सिंह थोंग हांगनखिदे जिरीबाम की लंबीदा लानाई के गाड़ी नतना पैसेंजर सर्विस लेपनखि महिलोइसंग सिंह सुति थादोगनखि बैंक सिंह थोंग लनखि लैंगा की ऑफिस सिंहसु ऑफिस कानबगी चांग नेमखि पामदबा थौदोक सिंह थोक्तननबा मफम मफम सिंहदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर्सनल सिंहना ngak senduna akan mamongda cheksil thaurang lokhat ki haina jiri news network ki paw asina hairi total shutdown asida saruk yakhibi samasaki kobi nupi amana jiribam gi pawmida asumna hai aikhoina leijari basi luptara humdoina kaukhiba total shutdown odubu sawachaba oina leijabani kuki singna jiribam gi boro begrada micham hatkiba amadi nupi angang phakiba gi thong atubu yaningde phakiba miyoi taruk asibu kendra sarkar amadi manipur sarkarna kanbiu haiba kaloinana पेंदबो वाफम कयासु फोंदोरखि asi jiribam praja khmiamna asi tawjariba total shutdown asi gi maruiba pandamdi ngarang gi pung taruk tagi tawjabani asi gi pung taruk phawba tawbani total shutdown se masi gi pandamdi ngarang da nahan ta thokriba ko gi borobega side ta micham kaya pharaga pubi ki ba hauji phawju khangri ka dom da kadai da leiriba ku ki singna pha ki ba singje asi athuba matam da puthobiu asi ba singdogi siriba asi ba singji makoi gi maral सबचाना लैरबा कुकी सिंगना तौरिबा एटेक मीमांगदा पुगिबा मयाम से असीबी हालिबा कुकी सिंग अथुबा मतमदा पुथोपियो हाइना खोगी प्रजा मयामना लुत्रा हमदोइना पुल्लगा ngasi खोगी फमिबा खोगी शटडाउन दा थोंगदा थल्लिबा मयाम से खोई तौजबनी अदुगा ngasi अइना यामना नुंगाइजदबा थमोइदा पेंदबा अमदि लै मरमदि थोइबा थौदोगasi जिरिबाम बोरोबेगादा थोइबा थौदोगasi थोमदबसु याबनी असिदैसिदा अखोइना security force sam chani dang thambirambada akhoi ngasi mitam praja soibase somwai जिरीबामदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगा नोंमै कामनबगी थौदोकता लैखिद्रबा सिंगी पोस्टमार्टम थेंगथबदा सिलचर मेडिकल कॉलेज दा ngarang irang thokre जिरीबामदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगा नवेम्बर की 13 दा नोंमै कामनबगी थौदोकता लैखिद्रबा मखोइ तरा की पोस्टमार्टम मतम चाना पांथोकतबना ngarang सिलचर मेडिकल कॉलेज दा कासार की ट्राइबल कांगबो अमना इरांग हौख्रे ट्राइबल कांगबो अदुना हाइकिबदा मखोइ की विलेज वॉलंटियर तरा आसी की मनुंगदा मखोइ तरुक की पोस्टमार्टम नवेम्बर की 12 दा लोइरगा ngarang फावबदा मखोइ मरि की पोस्टमार्टम पांथोक्तना लैबदा खोइसाउनरबा कांगबो अदुना मोर्ग ममांगदा मणिपुर पुलिस मुर्दाबाद हाइबगी खोलाव लाउख्रे अथुबा मतमदा अवाटपा सिंग अदु पांथोक लोइदबा ओइरबदी मखोइ मरि की पोस्टमार्टम अदु मिजोराम दरा मेघालय दरा पुरगा पांथोक लुरगे हाइना फोंदोखि আমরা ভিলেজ ভলান্টিয়ার 10 জন মারা গেছে তে গতকালকে 6 জন পোস্টমর্টেম করাইছে আজকে 4 জন 9 AM এ করা হইতো এখন পর্যন্ত করছে না যে 2 দিন আগে আমরা উপাসে ঘুম নাই হ্যাঁ তে 4 জনটা কিতা হইতো এখন 2 ঘন্টার আগে 2 ঘন্টা ভিতরে পোস্টমর্টেম না হইতে আমরা তো লইয়া যাইবো লাস্টটা 4 কয়জন আইছিল টোটাল 10 জন 10 জনে আমরা 6 জন করাইছে 4 জনটা কিতা হইছে আজকে এখন পর্যন্ত করাইছে না ওটাইলে আমরা মেইন প্রবলেম কালকে কোন সময় লই আইছো কালকে আমরা লই আইছে 12:30 এই টাইমে মানে আজকে 4 জনের এখনো হইছে না না এখন তোমরা কিতা চাও আমরা 4 জনটা করিয়া নিয়া যাইতাম যেখানে তারা গড় আছে গড় বাড়ি আছে তারা পৌঁছাইতাম লাস্ট নাইট পুলিশে কিছু করতে নিয়ে আইয়া গান লোডিং করছে আমরা জিরিবাম এসডিপিও লগে মাত কথা হইছে তখন তারা ভিতরে হামায়া গান লোডিং করছে তারা মণিপুর পুলিশ শিলচর মেডিকেল কলেজ আইয়া নি ওই এই জায়গাটা মণিপুর জায়গা না আসামের জায়গা হইছে এই আসাম জায়গাতে তারা আয়া তো এরকম করার তো উচিত নাই কেনে পারমিশন দিছে গান লোড করবার লাগি কেনে দিছে আমরা আসাম পুলিশ থাকাই তারা এরকম আয়া করছে যে এটা তো তাজুকের কথা মানে এখানে এই মেডিকেল কলেজে ঢুকে তারা গান লোড করছে ওই গান লোড করছে এটা তো নিয়ম না 3-4 জন আছে তারা এখন তোমরা দাবি কিটা
দাবি হইলে 4 জনটা পোস্টমর্টেম করাইছে না এখন কালকে রাত নাকি আমরা ঘুম নাই খানি নাই তে 4 জনটা কিতা হইতো তারা বালা ভাবে আমরা রে কো না হইতে আমরা 2 ঘন্টা ভিতরে নিয়া যাইতাম মেঘালয়া মিজোরাম পোস্টমর্টেম করিয়া নিতাম ngarang November gi 13 hiangai gi 12 bajum sakation nimita Sonai town Tulargram Lakhipuronline gi Mitei Kolup ki Sri Sri Jagannath Mandir Sangapagi Thormama Pangthokre Thoram Parengi Matungina Lai gi Saktam Lengsinba amadi mathang Lai gi Thoram Pangthokki Thoram asida Chaurakna miyoi chani ga kunromna sarukya ki haina Jagannath Mandir Construction Committee Tulargram Lakhipuronline Sonai gi Secretary N Indra Kumar gi Pau amada phongdoragle Assam lengakna haukiba chahidagi chatharakiba khel maharangi sanabagi thoram Assam gi GP gi thakta ngarangdagi haukre November gi kun phawba chathakadaba sanaba sida chahi 13 makhagi amadi mathaki nupa macha amadi nupi macha gi oina meter chama meter chani amadi meter chamri gi lamjel amadi long jump kabaddi football volleyball swimming cycling amadi chess na chingba yauri masana sing aduda hailakandi gi oina konsam robindrabu hailakandi district sports officer oina Nabin Chandra Rabha amadi physical instructor Ranus Peguna ground technical in charge oina khalakre hairi Sports Academy Lakhipurna lagliba November ki kunithoi kunumdoi amadi kunmarida pangthokani haina leplamba annual athletics sports meet kudongchadaba kharana maram oiraga November ki kunipan kunmapan amadi kunthada oina pangthoklagani haina academy asigi maigedegi khangalakte loop ki president Moirangthem Ibungo tona mifama poiduna haukiba November ki 13 da South Barak complex binakandi part 2 da phamkiba mifamna anoba matamasi lebnakibani warep ki matungina November ki kunipan da senior junior nupamacha amadi nupi macha gi lamjel shoot put discus throw javelin throw sanagani November ki kunmapan da chahi 35 makha gi lamjel senior junior nupa macha amadi nupi macha gi lamjel amasung triple jump aduga November ki kunthra da chahi 35 mathaki lamjel senior junior nupa macha amadi nupi macha gi long jump amasung high jump pangthokani haire hairiba sports meet asida open age category gi archery competition chu yahon bahaina mifamna warep nakhi Energy Healing Center Naturopathy and Magnetotherapy Hospital Mapamasida steam bath hot water immersion bath chiropractic bone setting yoga infrared clinical magnetology chakramat spinal neuro massage acupuncture acupressure sirodhara massage na chingba chawkhatlaba mahusa gi layeng pathap sing asina diabetes kidney amadi liver gi anaba paralysis sciatica spondylitis khwang naba khu naba nerve gi anaba blood pressure heart disease brain stroke nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina loinana hakchang sikpa saba amadi joint pain layeng jari masita sunatana mipum khudingmakna hakchang phana leinanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchang gi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin birago energy healing center rongpur part 2 aduga city chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar Wandani advance booking gi damak mobile number 9395732456 number asida call tawbirak namaning singjari বাচ্চারা হ্যান্ডিক্যাপ আর এনার্জি হিলিং সেন্টারে আগে তো তাই সব তুলতে পারছে না হাতত ব্যথা আসলো এখন তোরা বাঁকা তার হয়েছে পাউটাও পাততে পারে আগে পাউটা ভাড়া থাকতো পাউটা ভালো করে ভালায় হাতটাও একদম বুট করে রাখতো এটা এখন এমনি এটা করতে পারে আমার নাম প্রদীপ কুমার সিনহা আমি বজরু থেকে আইসি স্যারের কাছে ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমার ব্যাক পেন ছিল আমি অনেক জায়গা দেখাইছি দেখায় ট্রিটমেন্ট করাইছি মেডিসিন দেখাইছি কোনো সাকসেস হয়েছি না স্যারের কাছে আয়া আমি 20-21 দিনের ভিতরে আমি সাকসেস হয়ে ঠিক মতো আমি জায়গায় গিয়ে আমার বাড়ি aroibada maruoiba pau amukhanna Boro Begragi relief camp ta leiriba singna makhoibu saphagadaba mafamda puthokpiro haina CM gi pukning singsilagle Jiribam da thokiba tamthiraba mihat mipungi thodokta maige kayadagi pendaba phongdoknarakle Pung kunmari gi total shutdown na Jiribam da su bannasigi mami chawna takhre Jiribam da security force singa nongmai kamnabagi thodokta laikhidraba singi postmortem thengthabada Silchar Medical College ta ngarang irang haukhre
Ingudam Kishore Kumar na laikhitabada awapa phongdokpagi mifam ama Guwahati Pathar Kuchida ngarang pangthokre amasung Sports Academy Lakhipurna Annual Athletic Sports Meet November gi 19 18 amadi 30 da oina pangthoknanaba lepnakre. Lakhipur Online YouTube channel gi paw sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare.